بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak kapo na mo atiranan, amin danundaran, di masumo, sumawud iwan humakut, sin pamando, day nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan day nga hadis, sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam, yari na isab kami haruman ini, gumanap, timpangadjian, kawiaksahan sing kita niyo, hatiap-tiap dum biak sindum ini, pangadjian, bunga sin pag-iman, lagi-lagi, bunga sin pag-iman, antara sing guru iwan sin murid. Mga anak kapo namo sa barang sinabutan sin pagpamahalayak ini, ganapan namo na isabing pangadyan nato sindom limabay, amin hindu sing guru pamurid niya, sa kaula-ula pusaka, aula-aula na tuod pagpatumtum, sin guru pamurid. In pusaka iwan pagpatumtum, sin guru pamurid, sin pangadjian limaway, amuna in pag-ihlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aruman ini mga anak po, balikan na mo, yatud na mo maun pahadarat sing kamu.
yang kamu naghali-hali in sa barakat-barakat amuna ingkalam si maha suci maha tinggi. Asuratu Yusuf. Firman si maha suci maha tinggi, inil hukmu illa lillah. Hipapahati ka tu taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinway kapatut. Sinpia panjarin niya maghinang hukuman. Maghinang atulan. Aula-aula na tu di manusia. May tayad tu. Sabab ubos na sila inangan atulan. Ubos na in atulan sing kabuhi nila, rahon nila mapatay. Namangsaw pa maubos na, ununin hinangon na to. Amara na naraat na kita niyo. In panagmaan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, magada hukuman din kaniya, apo taniw Adam alaihissalam. Imaginapusan kita niyo. Kita niyo sa taud-taud, sarawa. Aun lambung piakilal ka tu taniu. In lambung umat mataud. Ta tiu-tiu da imagad hukuman. Mga anak ka po na mo, manayngog kita niyo marayaw. Amara an la ta'budu illa iya. Nagdaak. Amrun ilahi. Daakan sintuhan. Daakan sinnakura para ayat. Suway agarun. Kain mo na agarun na to. Magsama-sama usugi ang babae. Amrun ilahi. Paldaakan sin nagpapanjari. Unin daakan sin nagpapanjari. Alla ta'budu illa iya. Hipapatunggal yung pagtag-ipon kaniya. Way narugay. Maita. Way makaraos magpapanjari silang itiban lupa. Way makaraos magmintin sin ista halawod. Aun na ista biya mga lago kahawaw. Aun na ista biya mga lago tao. Ista sivi ipatun sin tao habay. Di tuan kakausan. Dahil nga sabab yan. Hipapatunggal si maha suci maha tinggi. In pagtag-ipon na to kaniya. Hakatan kignot ko hibaltan niyo. Suway roon in pagtag-ipon kaniya. Illa iya tunggal pamahasut si maha tinggi. Zalika dinul qayyim. Indamik yan yadto bang natuyakad. Hari nakita niyo himinang singkato taniyo patupon na to kato taniyo. Kal na piatutup na kato taniyo sintuhan. In kakaunon na to, ininomon na to, imbabadyoon na to, impaguhulaan na to, in katantanya un timop na. Sabab siya intupon magpatup, di kita niyo tupon magpatup kato taniyo. Na.
agama. Kabayaan sin Allah Ta'ala pag-agamahan na to. Sabda sin junjungan tani wa alayhi salatu wassalam. Ad-dinu yusrun. Bang mu'yarad. In pag-agama atulan kabayaan sin Tuhan. In ako iwan sing kamo, iwan sing kataan. Way kalanggalan na to kahunit. Way kahunit langgalon na to. May ta. Tiyatangkis kita niyo sin Allah Ta'ala rin nga kahunit. Ad-dinu yusrun. In kimugdan nag-agama ini. Kaluhay katan. Wala kita niyo pinian sintuhan ni kahunit. Impini kato taniyo kaluhay. Yung problema na kananam mahunit. May tayad to. Wala doon ng kabayaan sintuhan. Uning kabayaan sintuhan doon na ibadat yan. Al-ikhlas. Mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nag-ikhlas kaya luhayan. May kanaon na bonus nila. May kantiwila na sila tausulwa. Gaman piyalawin nila. Gaman piyataud nila. May hipagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kamu mga anak ka po mga subo. Hinda siyo sila yan. Si Abu Bakar. Impamung niya pabaran niya. Di ko na agaruning kabayaan simbaran ko. Kaingkatan agarun ko kabayaan sintuhan ko. Imay tayad to. Sabab amuad to ini kaluhay. Amuad to ini kasanyang. Amuad tinuay lingog. Amuad tinuay roon. Virus. Bayaon tuhan, miyo ka entaw sim virus. Naawon makabuka. Labi rin sim virus sa China. Ang pagtawon coronavirus. Walakin na aksaran na sila ya'lamun. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala in kamatauran si manusia. Wala nila ingat. In kabayaan sinallahu ta'ala kanila, in ingat nila kabayaan nila, hantara nila magkahi. Ito mga tuwan. Yadto impalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hisim mga tao nag-ihlas patuhan, Abu Bakar. Hamuk masa, namayten Rasul sallallahu alaihi wasallam, magkagunahan intay mangud niyo tatabangan. Aw na nagdihin, tiyo nga inalta niya. Ginis babarapan na. Pagkadto ka na Abu Bakar, way siya nagkaiba-kaiba, dihil niya nakatano, ay nakiapin niya. Katuratuan yung paghihila si Abu Bakar. Inuna-una sing kaibanan sila marayaw. Doon man injunjungan alayhi salatu wassalam na nag-asubod. Inagisin Umar, yung kakulong na tiyo nga ko. Kiyadto ko nang tunga sinalta ko pataubar hajat. Pagkadto kan Abu Bakar Siddiq, ang nain ikaw. Lang na Rasulullah, way nakiyapin ko, kiyadto ko nakata. Turayan to. Nempya nga subumay ta iyadto, kiyadto niya kataan. Nayarin hadis. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bashir hadhihi al-ummah. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, pawaitaan kita niyo ring Allah Ta'ala, in pawaita, papakuyaga in ummati. In pangasubo, hisin ummat, pangasuboy karwa, sin nagpakuyag. Pangasuboy katu, hisin diaak. Pangasuboy kaupat, uning kakuyagan. So, aning kakuyagan na to bihawon umatud sadya. Ang pabukun bundaan. Yung kakuyagan kita mo TV, bukun bundaan. Yung kakuyagan kita mo internet, bukun bundal. Sebab deng hatao. Kamatauran deng hatao, pagakal. Kamatauran deng hatao, bayas. Hindi nga Tuhan way. Na, unimbayta, bashir hajihil ummah. Pakuyaga in ummatin. In nagdaak Tuhan, hindi ak nabi, in papakuyagun amin ummat. Hindi sin ummat kanganan. Ahlul iman. Amin taumarayaw in pag-iman. Tiya pakay niya kawan tagupat kajam in rukun iman unum. Simpagtakon umma, ahlul Islam. Amin tiya pakay niya in rukun Islam 5. Kawan tagupat kajam. Siupa in umma, amin tiya pakay niya in ihsan. Intu yaddu maratibuddin. Napapakay niya intaritivan sim pag-agama. Amo yan tuan. Na, in nagpakuyag Tuhan, hindi ak nabi, pula-pula mo, dabi. Impakuyagun ummat, nauning kakuyagan. Bashir hadhil umma bitaysir. Pakuyaga in ummatini, sinaun kanila kaluhayan. Di sila kahunitan magsambahayang. Di na may kahunitan. May taong kahunitan anway kahunitan. In kahunitan na virus. Inway kahunitan, way virus niya. Okay na mga anak ka po, pagkaong virus biyaon, napatupuntan niyo. May kahunitan na virus. Unim virus di matungkan niya. Wala dunin ikhlas. Way man dunin ikhlas, wala dunin hikmah. Way mando nin hikmah, hibutang niya na imbubutangan, buko na pagbubutangan. Dahil nga sabab yan, umatud na siyang bukon marayaw. Sabab bukon habutang niya. Dumungog na siya siyang bukon marayaw, sabab bukon na biutang, habubutangan niya. Umulin na siya siyang bukon marayaw, sabab wala na biutang, habubutangan niya. Magpikilan na siya simbukon marayaw, sabab bukon na biutang, habukon bubutangan niya. Na. Pakuya ka in ummatin, amin aun kanila, rukun iman unum, rukun Islam 5, aun kanila ihsan, bitay si paluhayong kanila. Uwang bihad, tuwang kaya sigpitan na virus. Isun nagdarasin virus, Iblis. Ampay mga yad, to yung virus kimaw in nakakugdan kanila, magkaon sila ambag, magkaon sila ini siyagul ambaw, kaginisan na wali adubillah.
Na. Surayan tuan. Ad-dinu yusrun. May tak kita kialuhayan wala kia sigpitan. Inna Allaha yudafi'u anil ladzina amanu. Qala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Palman si mahasud si mahatinggi. Ing kawayaan sintuhan kanin. Kaluhay, di kamu kasigpitan. Di kamu kabugatan. May tayad to. Sabab in bukon mabugat, tumo pasiwi-siwi, tumo parakula, tumo pamalaggo, tumo pa sa lago-lago, tumo dataw na sa sakit. Ang kanay mga tausog, bang magpangasawa, bang magpasukat na sa buton, na mawa na kamilong niya, iningat simbugat ivan gaan. May taad turua, aun bugat aun gaan. Sababim mabugat, tiyo-tiyo di makara. Di makara yung bata-bata. Di makara yung nasasakit. Di makara yung ulapay. Ampay magaan, marasambil si nasasakit. Di na to maparaan yung pakaradyaan na to. Apabila mutas kita niyo dahil nga kabayaan sintuhan. Apabila miutas kita niyo rin nga pag-ihlas. Kimangiin niyat, kimangiin yakin. Tako. Yato yung dirihilan sila Allah Ta'ala. Kaluhan. Dahil nga sabab yan yung mga bariman, masusa sila wang sila rin makaibadan. May tayo sila masusa. Sabab masusa sila maiging tatawangan sintuhan. Inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu. Inna Allah Ta'ala di niya hi'i. Aun tatawangan niya. Bukunin tawangon niya mangga. Yan na piyahinugin mangga. Sa tawangon niya, amin magguna mangga. Mangga Jipon, mangga Vietnam, mangga Milikan, ginisan na si mangga. Di na magkakunahan tabangon, ikaw na magtabang halamangga mo, mamandi ka unong singkabong. Dahil tabangon sintuhan ikaw. Inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala in tabangon niya rabar iman. In tansurullah yansurkum. Bang niutya bangin Tuhan niuta bangun kamu. Di magkakunahanin Tuhan tatawangan. Kita ni magkukuna. Naunin natin niya. Unim maksud niya. Yung maksud niya. Pabila na to iyagad. Inukuman, inatulan. Insalakan, sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di kita ni pasaran. Tabangun kita ni. Nabiya din yung katawang kay mo sinuwi misang kau naghibal. Liso anak kulong na magsambayang, gak mabugat. Nayahawiran ko. Yahawiran ko sin salita. Sabang muadto iya kading kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, way makaatupatuhan. Okay na mga anak po. Nabang nato di agaruning kabayaan sintuhan, punon nato na yung kusog nato, sabihon nato pa malaikat, sabihon nato pa saitan, sabihon nato pa katan makusog, di kaatuhan yung kusog sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ito mga anak po. Bitaysiri wal rif'ah. Ikarwa tatawangan sinallahu ta'ala. Tabangun kita niyo. Promoton kita ni wadlaw-wadlaw. Hindi hadun niya ini naglalamo din na babayro si Wansin wala. Ayan na mag-quarantine na, palong na rin ka mo malapay.
Inadlaw susungon, inababayros, harap panalka. Inoy virus, harap pasulga. Hipiraon hadaman sinabiyaw la Musa, virus da pula. Yato siya nalka. Hikarun, himaashaman. Naunwad, tingan si virus nila, tukuro na virus, bukol. Nauningan si virus nila yadto. Asyirku billah, pagsakuto pa Allah Ta'ala. Nah, ang katun sin Allah Ta'ala inipon niya rin di dunya, bukon pakadtun pakabun, bukon pakadtun palangit. Biasin tripping si mga tao. Mga magkalang in tripping niya ito si halong singgabun. Bangaon magsiga in tripping niya ito si halong singgabun. Langon sin doktor ay nako magsiga, nagkangin inatay mo. Yung factory yung biyabay tain, patta sinto mabasag magsiga. Di dalaw na misano'y nagsisiga miyatay na. Nahuon matay na. Magsiga kaw, mapatay na. Ikaw magsiga, mapatay na. Sa yung pangasubo, haunin marayaw kamatay. Kuriktuan, magsigakaw, mapatay ra. Ikaw magsiga, mapatay ra. Sa pangasubo, hisiyo'y marayaw kamatay. Takabayro sa tawaw mo. Imarayaw kamatay. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Amin napatay, way virus niya. Way lumi niya patuhan. Ingkatani way tak kanya sintuhan sami'na wa ata'na. Way diskasyon. Di man jari diskasyon. Di man jari subunutan na mo, may tak mo kami liyang nagsira. May tak mo kami liyang abiya ini. Simbar iman, di. May tak, tiyan to simbar iman, siyang pangasubuhan sintuhan. Ang pembiyaon, questionun nila, hindi nga Allah Ta'ala. So, yung pangasubo na to, baran na to, kita niyo yung pangasubuhan sin Allah Ta'ala. La tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ay mo pangasubuhan hindi nga to. Ni pangasubo mo, insubay hati mo pangasubuhan ka. Dahil nga sababian, ingat na sa dyan nga kabayaan sintuhan. Ay mo na ingat na yung kabayaan mo. Sa ingat na sa dyan kabayaan sintuhan. Sabab yukop na. Yan to tuhan. Uno pa ini pabayta ka. Ipagkakuyaran. Wat tamkin fil biladi wal watan. Itaan kita niyo sinallahu ta'ala kaluhay wang natuya ka din atulan awla-awla nag-ihlas kita niyo kaniya hari natulamuran sing kabayaan nato iwan sing kabayaan nila kabayaan sadya sinallahu ta'ala at tamkin patutungon kita niyo sintuan hawla nato hakaw man nato biyawon tuan Muslim di lumamuda pagkahinya Muslim dito maghula ka iba na naglalasa-lasa sila magpangdaig nagtatawang-tawang sila magpangdaig na imbihaw may ta sabab siyugpatan wan nasro yung magpangdaig-daig, inang kakauman, nagtutulong ta. Masa na to ini, mga anak ka po, hang kalaumbay, pari magtulong ta ba?
Naigman yung pag-ihlas, naigman yung pangakadtan yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Kaya bukatan kita niyo, dahil nga sabi, tuway na pagtulong tabang. Sabab manabang siya, kaya bukatan siya. Mawain ka niya. Allah Ta'ala magtungba sa adlaw ka na. Na. Mga anak ka po, mapuas din dito. Aum biyata kato taniyo, sinambok sahabat. Inambok sahabat ini. Inaginiya. Nakaagad ako hanabi. Nagpanaw. Pisa pa rin. كنت في سفر مع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ومعه رسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله Nangasubin-usugin ni para Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu pagtulak-tulakan sila. Yung pangasubo, uno inhinang. Bang niya mahinang, favorite siya sintuhan. Bahasa English to yun, favorite. Kalasahan siya sintuhan. Kanungnungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amot din pangasubo sintawin. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu billah. Inhinang bang mumahinang kanungnungan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala pag-iman tuan. May tayad to pag-iman number 1. Sabab upama kun kahuin iman gamot. Banging kahuyan mayroong gamot, pagtagsing kahuyan patay. Na bangin tauyan mayroon, bangin tauyan patay, dapat lagi. Na, al-imanu billah. May tayad to imanu billah. Sababin tao taga iman. Di niya mahinangin mga rusara kulay ni. Number 1, la yajni, di makapagdina. Inta utaga pag-iman, kugdan yung pag-iman niya hasalakan, wala niya pindahan. Bukun niya rupunan yung daghan niya magbihan. Wala niya pindahan yung salakan, kabayaan sintuhan. Piyato da kanabihan iwan karasulan, siya na intao kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang niyari akarunin iman kabayaan sintuhan, kabayaan nin akarun niya, yata sintuhan narweng ayat, al-akhillau yawma ijim ba'duhum li ba'din adu. In naglalasa, yari hadun niya, baka ilaga, sa wala doon yung pag-iman, hadlaw susungon, banta. Turayan tuan. Nabukulang mo biyahon, di ko na ba kayo ni mga bakay kuyad to. Bakayara, sa sangunan ng kabayaan sintuhan. Pamakon badyo, sulukan mo, imbakay mo iban sin ikaw, sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan sin Allah ta'ala bariban. Di makapagjina, di makainom alak, di makapanakaw, di makahinang singkatan ng daruha ka, inta ukog daning pag-iman niya. Mga anak po. Na, uno pa ni karuwa. Silatul arham.
Pabugtuan na ilaw, pabugtuan na tubig, sa ay mo bugtua, indeng hatuhan, maun kay mo, harap papagkahimo. Aula-aula na inang kaunod ugat mo. Sakali nabubugto pen ilaw, nabubugto pen tubig, nabubugto pen daan, nabubugto pen sasakatan, nabubugto pen taytayan. Ay mubugto. Silatul arham. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Qati'un. Di tuod sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasurun sin Allah Ta'ala surga, intau mamugto pagkasilasa. May ta, yung pagkasilasa na yan, dengan Tuhan. Man wasalahu wasaltu, wa man kata'ahu kata'tu. Siyusin tao, pakayon na yan, sugpat ako mong kami. Hitsiyusin tao, pakayon niya sa bugtuon niya, bugto ako mong kanya. Natura na tuhan, nabugtin tuwid. Atura na tuhan, miyatain ilaw. Sa ka, lawi makasukin niya. Sa away na to, kaya na naman. Virus dakula. Yan, tuhan. Nah. Yan timbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Ini kato. Bang niya mahinang kalasihan siya sin Allah Ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hamuok sa dua. Tumayma kau sin pamarayaw, tumangkis kau raing ha, turayan Tuhan. Naing kita ni ubiyaw. Yang kis na pimata na to di nga mangi. In social media, masa na to iniwang na to di hatun marayaw. Malaggo na yung saitan iblis, lawin laggo sinyaon. Malaggo na yung coronavirus, lawin laggo sinyaon. Nawang magbat na yung malaggo sali-sali. Turan niyo mga Tuhan, sa intaw taka-iman di. Masipug siya pabaran niya, masipug siya papagkahin niya, masipug siya pa ahli niya, masipug siya pa kampung niya, aula-aula masipug siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna. O Tuhan namu, salamat ang pangatayan namu. Tangkisan kami dahil nga mga musibah. Nah, ito mga Tuhan. Kaya nga subunay marayaw ito. Kaya nga subunay na mo. Ikarwa pa nga so. Ya Rasulallah, nasubo ko na yung marayaw. Pero nasubuhon ko isab. Ayul a'mali abghadu ilallah. Kaya baita mo na kamo. Kaya baita mo na kako. Inhinang bang mahinang. Kanungnungan siya sintuhan. Kalasihan siya sintuhan. Sa lugay ni Arihadunya. Aula-aula na adlaw ka na ka na. Na impangasubo kulong na kayo mo. Biyaw. Uno'y sabin hinang. Kabungsihan. Kaastulan sila Allah Ta'ala. Turay sinta. Number 1. Asyirku billah. Magsakutu pa Allah Ta'ala. Ummatin ni mapuat dengan Yahudi dan Nasara. Di na magsirik na kula. Sa di sila sirik-sirik. Uno yung sirik-sirik yan. Riya. Mabasagin tao magpalakungkad. Magpakita-kita at tao marayaw siya. Magparungog-dungog at tao marayaw siya. Amuad tutuhanin makabuhat. Kaastulan sila.
Kaastulan sinallahu ta'ala malakungkad. Bang aun nikmat di matungkay mo uno-uno na, harap mo pa Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi tutimmu salih. Ingkatan pamuji. Intu punda puji hunisiyo. Allah Ta'ala. Dahil nga sa wabiyad tuutuhan na mo. Bang bukundeng kay mo yung mga ririlan ini. Bang bukundeng kay mo yung mga nikmat ini. Na ingkatan pagsuko. Ingkatan pamuji kay mo. Sa kalituhan piyudjinin, ingat kulong niya. Magbihan sinuto. Ladulong na simpikilan ko. Naisin nagbutang simpikilan mo. Ikaw, yama mo, doktor mo, ang matutuan sa kurang-kurangin sa buton na to. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi, hanikmat niya, way kato, bukun kanila, bukun ingat ta, tutimmu salihat. Ay, kau mapuat din. Harap sa japatuan, uno-uno na lapal. Bang mayan, pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukun pamuji mo pabaran mo, bukun pamuji mo paingat mo, bukun pamuji mo panawo mo, sa pamuji mo panagpapanjari kayo. Yan po. Hikarwak. Kaastulan sinallahu ta'ala, khati'atur rahim. Mamugtui simpagkasilasa. Inna mugtui simpagkasilasa way simanyang. Nagreveal panakura way ra simanyang. Nabiya din na bang kau nagreveal pa Tuhan. Khati'atur rahim. Allahumma sallimna. O Tuhan namo, salamat kami rin dito. Pahukutain pangatayan namo. Magkasilasa. Sabab tiyanto namo yung pagkasilasa, amo na yung kakuyakan mo. Ampay yung pagbulak. Yung pagbugto kasilasa, abgad, amo na yung kaastulan mo. Amo na yung kaastulan sinallahu subhanahu. Tangkisan na to yan to mga to. Dahil nga sabab yan, yung kaagi si mga tao Makkah, nag-ihlas pa Tuhan. Yung kaagi si mga tao Madina, nag-ihlas pa Tuhan. Yung kaagi si mga Bar-Iman, nag-ihlas pa Tuhan. Sambil pa adlaw ini. Di sila magsabot dayaw nila, insabuton nila dayaw ring Allah subhanahu. Bang mabihatin dagbus niya mga Tuhan, papagbarakaton sin Tuhan. Dahil nga sabab yan. Aum beta kato tanyo sinallahu ta'ala kisah. Yung kisah beta, nahnu nakussu alayka ahsanal qasas. Magbaita kami kay mo sinsa rayaw-rayaw. Kisah. Nauno yan, dahil nga mga kisah. Tiap-tiap kanabihan ang kisah nila. Uno yung kisah. Paminta na supaya rin nakabalikan na hinang sala masa nakauna. Hisyu yan Tuhan. Muhajirin. Binin nila yung alta nila. Binin nila yung bulawan nila, binin nila yung kababayaan nila, himarap sila pakabayaan sila Allah Ta'ala. Giyantian. Sinaganti Allah Ta'ala. Amin binin nila yadto. Hapangiran nila sa lagu-lagu, sa iagad nila man yung kabayaan sin Tuhan. Amo na yung malago yung kabayaan sin Tuhan. Yung kabayaan nila, siwi-siwi na rin akatan, siwi-siwi.
ihalop nila ng kabayaan sintuhan ang munad ti malago kanila, giyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinhangpo sahabat. Habuhi pa sila. Tiudlo na sin Nabi, amulong ni nagpapanaw-panaw niya untaw suka sao. Naglingi na ito. Suya. Yung kaibanan imanok. Banglaw na amoy niyaon, diya matawad pinsuko ko rin kaniya. Mapakon pa ako rin kaniya maguno. Kaya di nila maputing yung Nabi. Way pa yung Nabi, asalin Nabi, di nila maputing, sabab tiyak kakakaran nila un. Unin hinang sing kaibanan. Diya kahan nila yung hinang. Pagdaka nila tuhan, impaldo sali sila. Sa insunat, kaya labihan niya. Ito na natutuo. Sabab mag-uuma. Unin na rin niya. Tuhan lang niya. Maba sa dako matik. Kaya tudlo ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ka. Naparagbos ko nakatantan, biya dagbos, bang ako'y mag-hill grade, mataas pang grade ko rin kayo mo. Nagsalik kita paldo, nagsalik kita kayo ba ng sunatin yun muna hinang. Di ko maputingin baita sinabi mo na. Sa baitaan ka, kung uno to din secret na hinang, maita ka natudlo sinabi tao suluka. Na, unin na rin niya. Di ako magtataw igiliban dyan. Di ako magtataw astol. Di ako magtataw duhal. Eh, kuno yan. Tausul ka na. Naimbiyahon tuhan. Piyahambog, biububuhan marayaw sintaw pag-astol. Biububuhan marayaw sintaw pagigil. Ibang pagjangki. Bibihan vitamin, dumadlaw, bubuhan. Di tuputanin atay nila pagigil. Wayron lang na tao, mabungis ka ako. Malasa ka ako yung tao. At turayan tuhan, tausul ka. Kaya po baka tausul ka. Amin hangpo sila yaddo, al-ashratul mubashiruna bil jannah, hangpo sila. Biyayta na sin Allah Ta'ala panabi, tausul ka. Nain kita niyo, ini kaya bayta na. Buhay. Kaya bayta na tausul ka sa wala dahil undungin uno. In kita niyo biyaw, wala pa biya bayta, biya dagbus. Di na kita niyo mabaya magtag-ipon pa Allah subhanahu. Mayta, kaya bugatan. Ampain sila, simbiyayta na ubos na, gaman tuhan piya taon, sa wala na sila kaya bugatan. Naghubagin si kising kaiwan na pagtindukan tahadjudin kita niyo, himubaga pag-istambayan na kadigadagaran. Tayo. Nayad tu mga tuhan yung beta ka tu, kati'atur rahim yung kaastulan sin Allah Ta'ala. Magpaampun na kaniya, alam niya na, di ko pamatay ma, may masuk pinatay ko. Allah Ta'ala timatagad sinadlaw. Ang nagdusa sa, bangaw nagdusa sinadlaw, tiyataran sin mapun, di parumon. Hinagdusa sindoob, tiyatakaran, hari pamadlaw, ampunon sinadlaw. Ayan to. Na. Ini katu, hinang kaastulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Himinang siya si mangi, mangdaak siya pahinang mangi, manglang siya hinang marayaw. Aturayan tuan. Kaastulan yadtu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringa sabab yan. Ingkatan kanabian iwan karasulan
Dahil nga panagnaan sambil kahinapusan, impiyaway ta kanila. Paummat nila, abghadu ilallah. Ingkaastulan sin Allah Ta'ala ro na manusia, asyirku wa anwa. Amo na impagsakuto patuhan, iwan cintiway huan niya. Na murah-murahan mga anak apo namo. Magihlas kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga mga nagihlas pa Allah Ta'ala, pasanyangun sila riha dunya, iban pasanyangun sila adlaw, kana-kana. Hamuok, kay napusan na inikis siya. Biyay ta sinabi hadis, 7, lamod siya rito 7. Usog. Yawag simbabae. Nakahatian nyo na bang babae ng timag pausog? Inagi sinusog yan, inni akhafullah. Di ko mahinangin piyagtawakan mo yan. Minkan babae ng timawag. Tangdanan pa siya, rihilan pa siya. Saunin nagi sinusog yan. Inni akhafullah. Di ko mahinang yan, mabuga ako patuhan. Mabuga ako mabayrus. Mabuga ako yung kikita. Aun. Live ako patuhan. Mabuga ako. Maita siya nakapamumbiado. Pasalan aun ikhlas niya. Maita siya nakapamumbiado. Aun niya kiniya. Maita siya nakapamumbiad to, kalasahan siya sintuhan. Maita siya nakapamumbiad to, wala na bugto. Inpito ang gauta baran niya, timaalok, pakabayaan siya. Namura-murahan, mga anak apo na mo, yari kita niyo hamasa, hinapusan na, matao din tatandasan kato tanyo sintuhan. Malaingkan, bangkitan niyo miyaon, pa-procedure, kabayaan sintuhan, paatulan kabayaan sin Allah Ta'ala, janji niya kato. Di kita niyo pahunitan. Ikarwa, janji niya kato, tabangon niya kita niyo. Na, madto kita niyo, paway hunit, madto kita niyo, patatawangan sin Allah Ta'ala, hari pa kita niyo madto, patatawangan sin hantara sin kita niyo magkahi, patubtubon na mo naridto, mga anak apo na mo, murah-murahan, kaya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.